te mahina o marisio ko hiri ne vo te ia e te whanu whakaterituare i tonu anga whakakauwhono e toru o hinga tā whita mo te tamariki u Wallis-et-Futuna e nofo ako nei te uwhenua tai. O te utonu anga whakakauwhono a ia whia lai lewa ke whua ki te tokoni whala te terituare ki ana tau o murimuri ki tona tu utohi. E tonu ke kotau iloi ko te tokoni e tuatahi pētona whua ki te tau, pēr whakatua koe ki a tau e toru mo ka pau e he holo lele te ako a he whanau mo hiki karasi tu umau. I te hili o te whono ani o te whare terituare e po te ia te whaanga whala te lua whimanima, pēr hoki to oelewa i te u deliberation la ni ne whoki ki te umatu mawhana te pongpongi hunei, no mele hongo formatoru o te lua whimanima, no mele hongo formawha, lua no mele o formaono o te lua whimanima pē ko te ukonga who pē ko te ukonga ne ki suki ai, mai te usandika, ki te umatu mawhana o ne na tau lota mamahi, ngā ani ne more whiaunga i te vahe o te uofa, koe ani e tupu ai e te ukonga, kua sia i wha te pure anga matu whanau, te kutonu pē ke he ki konga whene ki whakahoko. Koe ni kua tōlele te uwhakatutu ufu au, he kua whaia i mo te tokoni ki te hainga o papalange na tau tongi te ako ana tau whanau, ko te fuolele ai au te uwhilawe e putu putu, ne whaia te hainga o papalangi te usati ka mo te whanau. Kei toi pelewa ke whakamaloto i te kumi o pepa furi e aonga ki te hu ako, ke muri e te mau whanau ke katoa, kai ka taki te ako a te uwhanau, ke e hona fua ki amuri.